nyuma y'aho abarwanyi bo mu mutwe wa M23 basesekariye mu gace ka Kiroshe baje basuka umuriro ku ngabo z'igihugu Fardc zibonye ku rugamba rukomeye zikuramwe akarenge zirirukanka zirahunga. Ni ibyagaragaye ubwo hagaragaraga imodoka iri mu gasantere ka Kiroshe, imodoka yuzuyemwe abasirikare ba Fardc bivugwa ko bari guhunga imirwano y'umutwe wa M23 mu gihe uyu mutwe wa M23 wari wamaze gusesekara muri aka gace ka Kiroshe. Ku rundi ruhande hari sitasiyo ya polisi yagaragaye yari iri muri aka gace ka Kiroshe, bivugwa ko abasirikare ba Fardc ndetse n'abapolisi byasaga nk'aho ariho bacumbitse. Nyuma yo kubona ko intambara itoroshye, aho umutwe wa M23 waje ufite umugambi wo kwigarurira aka gace, ari nako uyu mutwe uza urasa amasasu menshi ku basirikare ba Fardc, babonye ko urugamba rukomeye barahunga. Kuri ubu ngo nta muntu n'umwe wabona kuri ino sitasiyo kubera ko ibyari birimo byose babipakiye bakirukanka. Muri aka gace ka Kiroshe ngo hasigayemo abaturage bakeya cyane kubera ko abandi babonye intambara ikomeye bitewe n'urusaku rw'amasasu bumvaga. Amasasu yavaga ku mpande zihanganye ku ruhande rwa Fardc n'umutwe wa M23, ngo abaturage bahunze berekeza i Goma kubera iyi mirwano yari ikomeye. Intambara ikomeje gukomera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi biri gutuma abaturage benshi bava mu byabo bagahunga iyi mirwano iri kubera mu duce dutandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru, aho umutwe wa M23 ukomeje kugenda urwana intambara y'inkundura ugerageza kwigarurira uduce twinshi dutandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru. Kuri ubu ifatwa rya Kiroshe rikomeje gushyira mu kaga umujyi wa Sake. Kuba umutwe wa M23 wamaze gufata aka gace ka Kiroshe byateje umutekano muke mu muhanda uva Goma werekeza i Bukavu, umuhanda usanzwe ufatiye runini urujya n'uruza rw'ibicuruzwa bitunga abaturage muri ibi bice. Ku mugoroba wo kuwa gatatu ku itariki 8 Werurwe nibwo umutwe wa M23 wakije umuriro ndetse ugatanga ubutumwa bugufi ku rubuga rwabo rwa Twitter. Uyu mutwe uvuga ko ari wo uri kugenzura agace ka Kiroshe kari hagati ya Sake na Minova. Muri iri tangazo kandi umutwe wa M23 wasaga n'uwishongora ku ngabo za leta n'abandi bari mu mujyi wa Goma ko wamaze kugota uyu mujyi wa Goma ndetse nta handi baba basigaye cyangwa se ngo hasigaye ubuhungiro usibye mu Rwanda. Abasesenguzi mu by'umutekano baganiriye n'itangazamakuru bavuze ko ukurikije igishushanyo cy'umujyi wa Goma biganisha ko leta ya Kongo byanga byakunda icyayifasha ari uko yaganira n'umutwe wa M23 kuko ariyo mahirwe isigaranye yonyine yo kurokora abaturage barenga miliyoni 2 batuye mu mujyi wa Goma kugira ngo babone umutekano ndetse n'ibiribwa. Biri kuvugwa ko mu mujyi wa Goma kuri ubu inzara iri kuvuza ubuhuha bitewe n'uko imihanda myinshi imaze gufungwa n'uyu mutwe wa M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice biri kuberamwo imirwano. Ibice byose ngo umutwe wa M23 genzura ari byo bice byavagamwe ibiribwa byagaburiraga umujyi wa Goma, aho byaturukaga mu mujyi wa Masisi na Warikare na Rucuro na Bunagana n'ahandi. Muri iki gihe kuri ubu amayira yose akaba afunze, bityo muri Goma bakaba bafite ikibazo gikomeye cyuko bagiye kwicwa n'inzara. Ku rundi ruhande abaturage bagera kuri 40 bishwe n'inyeshyamba za ADF mu gace ka Mukondi. Mu ijoro ryakeye kuri uyu wa 4 ku itariki 9 Werurwe inyeshyamba za ADF ngo zagabye igitera hitwa Mukondi muri teritwari ya Beni mu majyaruguru ya Kivu. Ngizi nyeshyamba zisha abasivile 40. Amakuru dukesha urubuga nkoranyambaga rwa Facebook avuga ko abasivile bagera kuri 40 bishwe n'inyeshyamba za ADF mu gitero zagabye mu gace ka Mukondi. Muri urwo rugamba kandi ngizo nyeshyamba zanatwitsa amazu menshi. Aya makuru kandi yanemejwe na societe civile zibanze zo muri aka gace. Uwitwa Sadamu Pantaguri, umwe mu bayobozi bakiri bato mu buyobozi bukuru bwa Bushusha, yasabye ko ibikorwa bya Fardc na UPDF byahuzwa muri kariya gace kugarijwe n'izi nyeshyamba ziterabwoba kugira ngo abaturage bagire amahoro. Kwagura ibikorwa bya Fardc na UPDF ni ibintu bihuriweho n'abayobozi ndetse n'ubuyobozi bwa Bushusha, kandi bikaba ari n'icyifuzo cy'abaturage ba Bushusha baburana uburenganzira bwabo ndetse no kubaho nk'abandi
Nakwibutsa ko inyeshyamba za FDF izi zo zikomoka mu gihugu cya Uganda, aho zikorera ibikorwa by'iterabwoba, kwica abantu ndetse no gusahura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande, abishe ambasaderi w'Ubutaliyani basabiwe igihano kiruta ibindi ku isi. Ku munsi w'ejo ku itariki 8 Werurwe, urukiko rwisumbuye rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwakatiye igihano cy'urupfu abantu 6 bakekwaho kwica uwari ambasaderi w'Ubutaliyani muri iki gihugu. Ambasaderi Atanasio yiciwe hamwe n'umurinzi we w'Umutaliyani Vittorio Lakovaci n'umushoferi we Mustafa Milambo. Ibi byabaye muri Gashyantare mu mwaka w'ibihumbi 2021 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu gihe abakekwaho kwica ambasaderi na bagenzi be ari abantu 6 bakurikiranyweho uruhare muri ubu bwicanyi. 5 nibo barimo kuburanishwa imbere y'urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa Gombe, mu gihe umwe ngo yaburiwe irengero. Abo bagizi ba nabi bakaba bafungiwe muri gereza ya gisirikare ya Ndolo muri komine ya Bulumbu mu mujyi wa Kinshasa. Uyu mwambasaderi hamwe na bagenzi be bakaba barishwe ku itariki 22 Gashyantare ahagana saa 4 za mu gitondo. Ibi byose n'ubu bwicanyi byabereye mu birometero 10 uvuye mu mujyi wa Goma mu gace ka Nyiragongo. Ambasaderi Luca Antanasio yari kumwe n'itsinda ry'abakozi b'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ku isi PAM. Berekezaga mu gace ka Rucuro gusura ibikorwa bya gahunda ya PAM yo kugaburira abana ku mashuri. Mu itangazo PAM yashyize hanze nyuma y'ubu bwicanyi, yavuze ko ubwo bari mu nzira bava i Goma bajya muri aka gace ka Rucuro aribwo bagabweho igitero n'abantu bitwaje intwaro. Aba bantu babagabyeho igitero ubwo bari bageze mu gace kazwi nka Trois Antennes. Amakuru akaza avuga ko byakozwe n'abarwanyi b'umutwe wa Fdlr. Ngayo nguko rero, aya ni amakuru akomeje guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kubera intambara idasanzwe iri guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo Fardc. Wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa ni ugukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere mu kubona inkuru tugenda tubagezaho 5 kuri 5.